Pemirsa, bisnis impor busana bekas ilegal mewali Poleh Urati, Wusan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa Maosang, pacang ngicenen perilaksana tugas majang para pelaku, bisnis sanesayan ngelimbak galah ungkuran, kabaosang sida ngaonang industri busana reng dalam negeri tur mocolang negara. Perilaksana tugas ring impor busana bekas ilegal, kantun kirang saking sanksi majeng para pelaku, puni kemawinan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pacang niaga yang ugar-ugar anyar, antuk nyalahin saha nureksain para importir busana bekas ilegal, mawinan selami puniki, sanksi majeng para pelaku, wanta busana impor ilegal inucap mebakar, sau pelaku mau penjara. Renggala pungkuran, Purbaya pacang ngawohin sanksi antuk ngeblacklist para pelaku mangdane nenten Malaysia demadolan selami maurip, kawohin antuk denda, lianan punika, ring sajeroning nampenin kebijakan inucap, para pedagang ring Denpasar nenten kayun ngicenin penampen, nanging ipun kantun ngaptiang, busana impor bekas si dekadol skadis durungyane, mawinan pemargi inucap, dados genah ngerere pengupa jiwo ipun serahina. Yana, Bali TV.